Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokobela ndi madekwana huko tevera mafhungo. Vasedzulusi ubva Institute for Social Research University of Michigan vari muswa muthihi kha vhaswa vhaṱanu kha ḽa America vha shumisa mbanje kana halwa uri vha kone u aḓela. Bambiri ya tsedzuluso Cannabis and Alcohol Used to Initiate Sleep Among Young Adults yo gandiswaho kha Journal ya JAMA Pediatrics yo shumisa data ubva kha vhaswa vha tshigidi na maḓana maṋa fusumiraru vha miṅwaha ya vhukati ha 19 na 40. Data yo kuvhanganyiwa vhukati ha ṅwaha wa 2022 na 2023. Nyofho i vhangwa ngani? Tshigwada tsha vhorasaintsi tsho tumbula uri sekhethe ya vhuluvhi i vhidzwaho intrapeduncular nucleus kana IPN ndi yone ine ya vha na vhuḓifhinduleli ha u tshuwa. U ya nga muṅwali wa u thoma wa ngudo Elora Williams, mutshudeni o ṱhaphudzaho pfunzo dzawe kha muhasho wa Psychology na Neuroscience University of Colorado Boulder, system ya u tshuwa ya vhuluvhi i fana na alamu. I tea u pfala musi khombo i hone, fhedzi i tea u dzima musi hu sina khombo. Kha vhathu vha re na thaidzo ya u tsikeledzea nga murahu ha u ṱangana khombo kana post traumatic stress disorder, sekhethe ya vhuluvhi i ya vha yo kwashekana. Mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuḽa u fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Ngelele Biaba wo fhiriselwa phanḓa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani Mulovha. Vhahumbulelwa vhane muṅwe wavho kha ḓi vha fhasi ya ndango ya vhabebi vha ḓo ḓivhonadza hafhu khothe nga ḽa vhu-17 ḽa Tshimedzi. Muhumbulo muhulwane wo pfukisela phanḓa hoyo mulandu ndi wa uri a huna maḓi dziofisini. Zwo ralo vhahulwane vha ḓo bvela phanḓa na u ita khumbelo ya beiḽi nga ḽa vhu-19. Muraḓo wa muṱa malume wa mupondwa vho Joseph Poppy vho bvisela khagala zwitevhelaho. Ndi masiari vha khou amba na vho Poppy vho no bva ngei Tshakhuma. Ndi vha muṱa wa ṅwana wa ane a vha Lutendo Poppy we a wana khombo ya mulilo ṅwaha wo fhelaho. Zwino hangei khothe vho sumbedzisa uri mulandu u khou fhiriselwa phanḓa u swika dzi 29 dza uno ṅwedzi hu tshi khou apuḽaiwa bail application. Ngauralo ri khou ri ḓo dovha ra vhuyelela haningei kha dzi 29 ra pfha zwa uri bail application i khou tshimbilisa hani. Ro livhuwa. A khou guma ngorali mafhungo muthetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu vha ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.